Assalamu alaikum. Yuaqırım telekanalımızda haberler canlı yayında. Studiyada Ruslan Xalapov çalışa. Geliniz haberlerimizge keçeyik. İşgalciler nezaret astındalar. Ukraynalı harbiyleri Rusiya harbiy kuvvetlerinin pozitivini eleştiler. Karabağ'da çatışma toxtatmayın. Ukrayna Azerbaycan'a destek gösteriyor. Tufan ve boran, Kırım'ın şehirleri yaramay havadan kurtulmaktalar. Sonki 24 saat içinde Kırım'da koronaviruska 90 adam yakalandı. 4 insan helak oldu. Bu haqda işgalci hakimiyet haber etti. Pandemiya başından işgal etilgen yarımadada 4564 insan COVID-19'nin hastalandı, 66 insan helak oldu. İşgal etilgen akyarda bugün gece 23 insan hastalandı. Pandemiya başından işgal etilgen akyarda 1013 şahıs hastalandı, 27 insan helak oldu. 4027 insan sonki gün içinde COVID-19'ga yakalandı. Bu nevbetteki antirekord. Bu haqda Ukrayna Sağlık Saqlav Naziri Maksim Stepanov haber etti. En çok kaydetilgen vilayetlerden Kharkiv, Lvov, Dnipropetrovsk var, şehirlerden ise Kiev'dir. Umumin pandemiya başından Ukrayna'da 200 bin hasta kaydetildi, 4129 kişi helak oldu. Сьогодні вже введено скажімо так, в лікарні, які безпосередньо лікують коронавірусну хворобу, загальна кількість ліжок 29 666. Решта ще залишається в резерві. З 29 666 по країні заповнено 50,8% по всій країні. Тобто більше 15 тисяч в нас на сьогоднішній день вже заповнена з загальною кількістю. Kırım'ın işgalci Sağlık Saqlav Naziri Igor Chemodanov'ni işten boşatkanlar. Bu haqda Kırım'ın işgalci yolbaşçısı Sergey Aksyonov Facebook sayfasında yazdı. Sebeplerini açıklanmagan, Aksyonov nevbetteki Sağlık Saqlav Nazirinin adını açtı. Bu vazifede Alexander Ostapenko çalışacak. 2016 senesinden başlap o Kırım'daki Semashka adına hastahanesinin baş hekim olarak çalışkan idi. Ukrayna işgal etilgen Kırım'da yerleşken Rusiya harbiy kuvvetlerini nezaret etken sistemalarını eleştirdi. Bu haqda cemaat yayınlavga demek süspilnigi Ukrayna harbiy kuvvetleri cemiyetler ile bağlar hizmetinin yolbaşçısı Yevgeniy Sılkin haber etti. Onun sözlerine göre yarımada ile memuri sınırındaki hareketlerini nezaret etmek için video cihazlar eleştirildi. Камери відеоспостереження розставлені таким чином, що в полі їхнього зору немає жодної сліпої зони. У такий спосіб нам вдалося створити умови для того, щоб щодня, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов і ситуацій, пильно стежити за противником і відтак завчасно викривати його наміри. Ukrayna deniz kuvvetlerinin kateri Qara denizde Amerikan harbiy gemi ile maxsus talimler keçirdi. Bu haqda baş ştabında e'lon etkenler. Ekipajlar xalqaro signal sistemalarını çalıştırıp, taktik manevr qabiliyetinin uğraşkanlar. Bundan gayrı talimlerge Ukrayna Mi-14 helikopteri de qo'shildi. Витольд Фокин uç taraflama kontak grupasındaki Ukrayna delegasyasını yolbaşçı muavini vazifesinden boşattılar. Emirini Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy imzaladı. Haber Prezident Ofisinin saytında derç etildi. Beyanatta Vitold Fokin'in Rusya tarafından Ukrayna topraklarının yanlış fikirleri de açıklanıldı. Fokin ne aytkanları ve onun vazifeden boşatılmaları hakkında parlamentte nasıl cevaplar verildi? Geliniz seyreteyik. Жодного підтвердження того, що там йдеться війна між Росією і Україною, поки що
я не бачу. Тунивандaki парламент комитетінің отырышында Виталь Фокиннің бұл сөздері үшін депутатлар оны уч тарафлама контакт группасында Украин векилік баш бірінші муавина васифесінден чықармаға чағырғанлар. Бүгін сабадан есе парламентчілер қарар лейхасыны ресмейлештіргенлер. Оның içінде Фокиннің Минсктегі музакерелерінден чықармаға теклифінен президентке мұражат еттілер. Ама оның için рей беріп етішмегенлер. Владимир Зеленский іштен чықаруы ақында фирманы имзалаған. Витольд Фокин біріншіден Русияның Қырым, Ахяр шері devletimizдің айры Донецк ve Луганск билетлерінің вақтынша işgaленің адалетлі қимет кесівінден вазгешті. Бұл территорияларында телекөсізлігінің бүтінле yok oluvuna ve işgal terkiplerinin бар oluvuna көзлеріні юмып, территорияларымызны қысымдаки вақтынша işgal ету шарайтлерінде тойыншыденілмес. Призначає та звільняє делегатів ТКГ від України виключно президент України. Він прийняв такі рішення після вчорашніх ще додаткових заяв пана Фокіна і реакції, рефлексії на це керівника Офісу президента Андрія Борисовича Єрмака. Я думаю, що вони прийняли мудре частково тут рішення. І якщо говорити про ті висловлювання, які вчора прозвучали, вони деякі, можливо, не сприймаються. То навіть мені деякі вони виступи різали вуха. А зараз по-зрадницьки поставилися до Фокіна, так само, як до Сивохо. Так само, як і до багатьох інших, які повірили в те, що вони хочуть миру. Вони відмовляються від своїх же людей. Фокинде бойле кыбы ifadeler evvelden de eşitilgen adam. Onun için onun mevamı devlet idaresine biledi. De uç taraflama grupasında Ukrayna vekili jurnalist Сергій Гармаш. Нічого несподіваного для мене Фокін не сказав. Він це казав і раніше, тому я не знаю, чому така реакція. У мене питання не до Фокіна, а до тих людей, хто ввели його в контактну групу і дали йому трибуну для таких висловлювань. У нас, знаєте, зараз така тривожна дуже тенденція, коли ми боротьбу з ідеями перетворюємо на боротьбу з людьми, які є носіями цих ідей. Це неправильно. З тим же Фокіним, я думаю, ніхто не працював просто для того, щоб переконати його в тому, що він не правий. Витольд Фокин 87 yaşında. O 2 yıl devamında Leonid Kravchuk'un prezidentlігінде Ukrayna hükümetini idare etedi. Siyasi kariyerasından evvel Lugansk vilayetinin ocaklarında çalışmaktaydı. 93. senesi Ukrayna'nın Rusya Federasyası'nın Humanitar ve İktisadi Halkara Fondu'nun prezidenti edi. 1999 itibaren Kiev'de Lugansk Simitdeşler Cemiyeti'nin prezidenti. Muzakere grupasına Фокин'ı Arman ayının 18. günü Vladimir Zelenskiy tayin etti. 56 жылдан ve 14 bin sayfadan ibaret olgan dava işinin malumatlarını Kırım-Tatar siyasi mabüsleri okumağa mecburlar. Söz Hizbut Tahrir işindeki 2. Ahmedci grupasının figurantları aktaketi. Advokatlarının aytkanlarına göre insan haklarının bozuluvları hep devam ettirilmektedir. Geçken hafta ise siyasi mabüsler Ahmedci sizosinden ketmege red etip FSB'de nevbetteki iş bakılığını rahatlık günlerinde istemediler. Böylece onlar öz haklarını kurtarmağa istediler, diye advokat Emil Kurbedinov. Не обращая внимания на объемность, то есть ФСБ, да, ее задача быстрее все это прогнать и отправить по этапу ребят в Южный окружной военный суд. Действительно, они от отчаяния уже отказались просто выходить из камер по выходным. В отместку за это они их пихают всех в одну «Газель», привозят в очень душное помещение и им дают сухпайки, то есть они лишены обеда, ужина, я думаю, что и завтрака тоже. И им дают сухпайки, однако со свининой. Они прекрасно знают, что ребята свинину есть не будут. Ukrayna, Azerbaycan bütünlüğünü destek etmeye devam edecek. Bu hafta online briefing vaktinde Dışişleri Naziri Dmitro Kuleba Karabağ'ın çatışmalarga izahat bergende beyan etti. Onun aytkanına göre şimdi en mühimi çatışma toxtatılığı. Dmitro Kuleba Azerbaycan Dışişleri Nazirinin telefon vasıtasının laf etti ve ortaklarının müzakerelerini devam edecek, diye Nazir. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджана, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Нинішня ситуація красномовно свідчить про те, що так звані заморожені конфлікти, насправді ніякі не заморожені, в будь-який момент вони можуть вибухнути. Це
осередки нестабільності в Європі. Şimdiki zamanға kadar Qarabağda Ermeni harbiyleri ter şehirge karşı ateş açmaktalar. Bu haqda Azerbaycan Müdafaa Nazirligi haber etti. Bunun beraber Ermenistan tarafı Madagiskoyga karşı hücum etmekteler. Ermenistan Müdafaa Nazirlikte artilleriyalar ateş açılmaları ve iki Ermenistan tarafını yok etken pilotsuz uçaklar aktadılar. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Xavfsızlık Şurası iki tarafını ateş toxtatılmasına çağırıp müzakerelerini Kahire'den geçirilmesini istedi. Tünev'in Şura iki devlet arasındaki çatışma sebebinden toplaştı. Qarabağ'daki harbi kureş geçken hafta başlandı. Ахмеджитке сүнни yağmurni ete bilgen uçak kelgen eken. İşgalciler bergen malumatlarga göre uçak bulutlardan 10'dan 30%ga kadar yağmur çakıra bile. Hatırlatmalım ki Kırım'ın işgalci yolbaşçısı Sergey Aksyonov aytkanına göre bu işlerge 25,5 milyon ruble yani 9,5 milyon grivna ketken. İşgal edilgen Haluşta kenarlarının yanında hortum fırtınası. Yaram ayavanın videolarını Küçük Lampat koyunun sakinleri Instagram'da yayınlarlar. Video aslında fırtın sabahdan başlanğanını yazarlar. İşgal etilgen Kereç'te de hava bozulgan, şehir merkezi tutaşı özenlerge çevirilgen. Bunu yerli işgal kutlevi haber vasıtaları bildiriyor. Yağmur ile aman bütün merkezi sokaklar ve çaprazlar batırılgan. Yoldaki avtolar büyük gölçüklerde batılganlar, merkezden gayrı cemiyet bazarı da batırılgan. Öz közünün көргенлерінің videosunda yolda tek maşinalar degildi, karpızlar da yalday. Вот и все, вот и пустой мост. Андрей, конечно, был. Все. Bu dakikalarga bu sonki malumat kremia.suspilno.media saytımızga yanlarımızını takip etip sağlıklı kalınız.